Nirmala Kenyam ka nas dial content barwa nyilim kwasime kan Nuer online TV channel and manduni shan kwas nyamle non roisni ban roiche katin kondelat karodian an walle shanka diokka pyro ronkin dangro widijan dangro de bakil ban report tin kontin lorko de ling ban ke link ja report me ban roiche ke kwikori kan ta danen chikume kim yadi chanat che ke bokaje kerenial ban ta ndana chikuri to jabo do brana chikume spla yo chicken de nss pdf chicken ga joy kaje ban report me ban je linkel ko do brana ko na link ja kan konon yami jiram jidit gorono jin bi channel bi je support mi jiram jidit mi jiram pay ben ko kuji channel man won ka chejek ana ber kamal kan online TV channel gorno bi channel bi je subscribe ka nyok bo bishar bi jatu bu gwasmo ngeji jen wo dong temder lar kim bi jen wote ke charm der lar o ba char bo ba jo kwen netin ko kena content cha report me cha je te kon ke report to want bi kon ke lingwas meni report ni amman ban waka kon chala de wone ne South Sudan People Defense Force officer men te kaler wache tiai jen ka de ne kirm yadit ye ka de ne SPLAIO tirwaike first by President Dr. Machar Karipon Mishalat Lieutenant Colonel Galok Rare Ray Galok Rare Ray ke video Mishalas ka social media Ramkel ka SSPDF Division 4 jen chatiai kel ke dini ka tishop ke na 950 soldier chatiai ke ne dini tishop ko kudang bangwan bi jendang dich Lieutenant Colonel Lok Rare jen ewun wara kalar ka reportan shanong aram kel mangat kelong ke dini SSPDF tanga jeno dong aram mo de tiai duno ke video mi cha share online ci jen wuda mo shali Galok Rare Remo kadina SSPDF Division 4 charo de watch ka kuma kirmi yadit ya tiai kene de ngade chuba kudang bangwan widi jandang di chiga we kadina SPLAIO pin first by President Dr. Oreg Machate Indurgon so na me right mugwa ko enman te kirmi yadit tel mugwa mlede balene destruction jermanda ngai kona michi kono wi kono gane de kono chunga je kel kitten kwai support chicken ite mo ti dong ngichmen je galat ke kem yadi ko san kir jeri une ne tongwan ano sheka kokki chega jur ka yo jerm nen kono tama larana jakka kur ramimo milan Nuer we nyin kan Nuer ke report sha non gwas memlin kono me bi adin ngajen o shi kume Dr. Machatin chetekane ko kieno kwa support jermen shaling gwaseme ano jende ne ko kume SSPD pinkir mi yadit o ngai keno malat ke kir mi yadit naga ne ke shi o tega mo gwa milla de kake ano na me da la kelme de konaling ano kan kono we kari por do dien ko ban right ke kwi Simon Gadoy dwel ke report mi chikan lat ke mi shagor ano jen shimale da ne te kam de kene kir mi yadit je jek ban yo link kari por dien kaja report content ham bat channel right ketin kon lat karodian report shalat gwasa me gan word yalen content re loka and winimi kangai ke jeg diala kon lat ke kum kirmi yadit no men cha report ken e victory ka kum SPLAIO ka joran ka lat gwasa mene ci kum SPLAIO chala do ken chiga te ka abu gwam ci kana lat re kurdan ci to gwada dan sha maktin shala da wone ne shi kuma SPLAIO shi kan UI shi kan kap tirmana na shaling mi shaling ga jalwada aje kap kuma na mo shi UI en dane cha gore kan gane da kona la jikume o kan gor kan no de kan control ne shi kuma SPLAIO shi ka nyongreitin ke shi ka jogo no biare che men ngai kona ne Gigino dong ne cha kuma SPLAIO cha je joj bat no ngana kare ketet de ne SPLAIO kan Nuer wa army ko ke bere ban je balat en wer mon so men je chu jo je nen tema e cha de ne SPLAIO ken e cha de ne SSPDF
cha ka jo gwada dana tigatin ke gwada lat ken no chikana control ke report lin kono ma gwaseme cha jojo gwano chi kume spla yo cha dor shwale yo cha jakap tet ka kume kirmi yadi kanin dang barote ko ne shangun kirmi yadi chikala nin kasha ko kanin da lat ken no bi ken area and yal gonna control but right now tell me gwa mi chikana lat chirmen lin kono gwaseme ko cha gut ken dialo kon dong de ken ka kep cha ka jakop be gare pan la tok chemanan la na bere ba chao ngak tin den cha ko juj ka jodan chalat so men tin gwaseme kwa Nuer wa army kwa ka congratulate kana spla yo ka bom dan ci bom ka ke ko be kan kum be kan nyol mandan de nyot ke wude chal ke ma kal kol ka report chalat gwaseme wa ci on wo der we ka motot ka kor gwa de payu wada jen we ka motot duno chewu lwang winimi wache lo jok chewe ka patai ajan gwada dan che lutin kel kene dini ka tiala ko ken ko ken chike yi wachi ko dwal ka gwada na gwigen ode kan ko motoru kan ka gwada dan te kum spla yo teten so report me report me chano me de kon dial link de kon dial angach ke lo de gwa ko kushamo korsha dia ka dini SSPDF ko shiga tel another alternative no nindang baroti kan kangun te cha to je kenen wo biken all the position tin cha hel kuma spla ayo kitin kon ya kabaken ibkana control kan dial shiga la ni sikenin dang baro ikinun ka ku korodian committee no de kan all the area kon cha kef kuma spla ayo de kan kef but right now nindang baro shiga tok no tel solution kaka na me da la jan andande yin linga kui ko ran ci tok amar den gwas me dong de kon da la kuire ni aldana ci bok dio je ci kon diala ngach re ni alan ci bok re doaran ci bok la tok chala do ci ne dang wan ci ko bot re pode chalat ne dang wan ci ko bot kan de yin kon bok kan de ni SSPDF kule la ne tin kon te kare ni al re ni alin jan bokone re ni alin mi ci bogo no chana dang wan che mu ka bot the good news is that kan ta ram mommy chit tenien ka jodan chalat ke je nu men chora lat chire nyala mo che bokre wish mi mode kon ngaje no jan lat gabo ko me kirmi ya di ni siang right now mi jini gwe je ka jang ko ken mi che wakatin kon lat ken ka de bej bej boni lon ko skan lat ken no ne ne ngum ti civilian te ka goten content tin te ji spla yo tigeton amani am kuma spla yo tiken ke bes ni ken chicken tere ne den kontila civilian shi ko tar men tamte ne te dawich ngoda kon go bokten go bok dawich nyen gwada dan wo kana tukin go bokten en kuma spla yo ngai ken gwada dan ken jiktin ko ken de ne ka ka front line chicken de dawin duno gwi ken no bika win kata gwi ken je ko use kare ne alle nyinge Uganda ko kirmi ya de tem den mi ngade den o ngeda ni man dan la ren yal ko mi ren yal je kula weche obok no dong bana kula nger but ngeje no jen nyini jen kanete kon la dini ko dini spla yo ke dini ci ordinary people ci kene ko la civilian barami jen bogoden content ku gala de tin ka don ka men ku ko obok no ka jeno general mo mutu kor ma nyu jeno men te ke shi chuong chicken territion din kan kuma kirmi ya de gang kan position karwade ajan ta dana le roda gwasmene kwana we ka report me man bu kono ling report ban linga wala report dan ka ki general Simon Gadwe jwal ano shika jien ka dile dan yigana tan ke kuma kirmi yadi ko ngai kon me yigana tan ne ban linga je report me ka kore bana racha ka kuji humanitarian report sha no ngaken gwasame men bana link kume spla yo kitgwang faction men right general Simon Gadwe jwal no kendikin gamale chikana ta in kador shal kamo ipot Sudan ni ngai kon diale so re malami gana ta in kene kim yadi chatun wanung chicken kay yatpin no so ka announcement me cha make a South Sudan rebel faction kume spla yo kitgwang faction chikala announce no ne shari in which kajen peace agreement e da na cha tanya ken ke kirmi yadi ka korun ka meshiwa no chicken kume kirmi yadi den tere we kijuba chicken gwanya no chicken peace agreement e dan chicken violate ke chicken yar ke chicken tol ko do mi cha do yatpin a cha yatpin gwa china agreeten ba je de los kan kum kirmi yadi kan je los
ajana na me shi deal ce jiya kamdien ke kuma kirmi yadit an kuma tada yake jubu mo ke kir ajan general Simon Gadwe dwele kan deal da ne shi kan yatwin kan respect kirmi yadit ka war ga misha gor ka shankaro ka pairo rankin dangro jandang red bakel general Simon Gadwe dwel point a queer ki leader dung SPL mayo kitgwang faction che declare ke che nyuda George no ne akane male dana jikana ta ka Port Sudan la peace agreement kam de kene kirmi yadit me cha ta ke changaro ka pairo ron kin dangro jandang ro de diech a jene shimala mo che jiak jenero da wuch eno kamala mo are war ga kana mo man cha gor ka ja gwar ne ti kokien che war ga din che nyom gor je bon che address ke Sudan Sovereign Council President General Abdel Fattah al-Burhan anwar gamo charge copy ke charge nan ka gotun wan chanung ne de content la Sudanese intelligence ba Chief Ahmed Ibrahim Mufadal ana enu ne titi tilaji Sudan team nyu ka jen Sudan Sovereign Council President nan wudi chalgame General Abdel Fattah kana ne de content la intelligence chief wudi chala Ahmed Ibrahim Mufadal kan de konte te ka agreement te ku te la grantor ko bi malbe wo wonyam en ne ti kan de konte ku Simon Gadwe dwel ka lenget ano bi kan ta dan lat kamal ka je baje roma kan ke baje respect so shangna me da ne chikan agreement mo chikan tan kan mala mo kan peace agreement mo kan roma kirmi yadi so right now I'm right kone ci General Simon Gadwe dwel che warga che gwarka kane diality che gwarka ka che gwar kuma kirmi yadit ano male da ne chana tan ka Port Sudan cha je yar kirmi yadit so kono ta ma cha roda wo kare mal kan mo to kan warga ne ti cha ka jaka kan kan ka top wona ka jan point en president self kirmi yadit ba cha je kam copy kel no ko bi kan ngaje no si SPLA yo kitgwang faction cha ri no wuch ka diele da ne cha tanya kan ke kuma kirmi yadit andila mo ke mala mo ta kene ka Port Sudan ano kam kitgwang faction kene South Sudan government mo right ke kirmi yadit kene dialen konti la guarantor kene te konti la witness ni ke la nin kamale dane shatan ka jan report me ka joda na chala na wal wa en mal charge mo ke pedang wero ya mo ke 12 months implementation ala timeline de ano ba SPLA kitgwang faction ba ka mat ke deni SSPDF ba ka mat ke national force ken wena mo misha Simon Gadwe dual chadi jamat ka SSPDF deje kwan ke deje kam kom deputy commander in chief ka army loda la kwa deni marawde ay ken agreement ko ne ken gatan misha agreement cha tan den ci kirmi yadi cha jogo no ne Latin gorke ki requirement ni tin gorke kitgwang faction te right ke Simon Gadwe dwel ajeno de ne dial ka after 12 months ke within 12 months ba ke integrated ke ba ka mat ke de ne SSPDF then ka kore me cha mat ke de ne SSPDF be Simon Gadwe dwel ba ja kam kom deputy commander in chief of the army ray we ka South Sudan kelu jena agreement dan jikana tanyo ashu advance team dung Simon Gadwe dwel chu ka jien ne ka Port Sudan chu ken we dor shal ka mo juba jene dane chikana lat ka jena agreement mo mi cha advance team mo ke delegation ni SPLA kitgwang faction mi chika chup ka juba mo ko de kan go tidi ale kan kawri ale ka de Simon Gadwe dwel dara kula be ke dara were we ki juba eno me chika chup you cannot no be ka right ke go de NP de je implement ke de je lalet du no ka kore wachanga matot michalat eken la ne de kondida delegation kuma SPLA kitgwang faction la kan wo ke lo ka right ke kume cha gorjen go right nakake so kada dialati token ko mimal mi cha tan ka paire we dan eno ka chwa dak ma char chwa jo yen ka changa jendang bakkel ka pay jok we mean that chikim yadi chetekel lwangan gwad mo ko be gujeno shramna la main political signatory peace signatory ala Dr. Machar me chegu ye yen ter diale yo pal jene shanen ne shaka woje mani tuman peace initiative
che wo bo me ni point de mal dan ta kene General Simon Gadu Jwel mi lela ga Port Sudan so mi shit kana me ami chalat akir me yadit ano shanga kel mi chatany ko de kan lo marka kana Simon Gadu Jwel shit ka agreement and kana ta nge chwai paltena gwadmo kan all the delegation ki advance team shigo wili kajuba tela gwadu gatin so mi shit kana me shukume SPLA ayo kitgwang faction mena pin General Simon Gadu Jwel she can agreement and she can should dismiss ko chikala ro kene take gwad mi shaka martin akume kirme yadit gwad antigatin shaka martin ke shaka doin match so ngai kondiale kir ko ngai General Simon Gadu Jwel take deini the only option belel ko ba mal bejedek be deini Simon Gadu Jwel be ka yan match ko kan tika kami ke cantonment side and antigatin so mi chidina me mi sha cantonment side charge book ke charge mark edina SSPDF we mean that tell mal den melel ngodan tama she Simon Gadu Jwel larno chinero da watch ko sha peace agreement dan charge violate akuma kirmi yadi so kujimo chinelo ngod ano kajen mal mene charge mo charge la reken kada yen chuling kado dan de yen linga amar den gwaseme ka kore kan me dan me cha gwaden cha yan match ka jodan cha la da ken chigala do nene shikume SPLA ayo kitgwang you can go on obi go mat ke others opposition parties ko bi ken yenke kume morai ke kirmi yadit so kan ida to lat kon government tin kon charan mara kel kume SPLA ayo kume SPLA ayo ko kan ida kon to kore Kenya medan chano raja no shi kume SPLA ayo kitgwang faction chikana do wono no de ken yenke kume SPLA ayo pin Dr. Machar ikon diale kon chana ke link medan chodolat mechi rolje de to kam jen ka jo ka do ma chagu jeno ekir ma yadi te ka sharp to ko gor jeno dong de kume marai ke Simon Gadu Jwel de ka mat ken kume de kel de kan jas fela yo de kan go watch ten pin Dr. Machar wa sedan ken ka rodeno link and then shaba George ke report dan shabnong me cha dor shal ka pajut chaja ke kume SPLA yo jo George no ne to kume General Simon Gadu Jwel take teten ba lo mean that chika join operation chikan la kume SPLA yo many pin Dr. Machar kan kume SPLA yo many pin General Johnson General Simon Gadu Jwel you force ni ken churden mat ka shukan pajut shukan kap kan osran jongle ka changwal bakel ka paikel ronkin dangraw wiri dangraw wiri bakel yaren chu mat kel and join your position movement more you can pajut you can kap kel ngai kon medan e dak kume SPLA yo dak pinga kume SPLA yo take kel wal me take kel kaje ne ka medan me sha mal cha ta 2018 ano kir kan Dr. Machar ana shuka tekel maybe kume SPLA yo kitgwang faction barin la bada kan kume Dr. Machar la ki bi Simon Gadu Jwel bala jen bala teka pad bala teka bona golka ka Dr. Machar ba teka bona golka jen ki mal medan e chatan ke 2021 changa ba pai badak 2021 no jojo jeno chinaren dak shu George no she General Simon Gadu Jwel chela no she Dr. Machar male dane chatan kene jo gorka juba ko she Dr. Machar cho jen ano kene me dane gorka kene jamalulat so no mo chu George no tie ka dungwan charen lat chi me ngai konen so mala moni chu be je kam dien kanang ro ko kwiko kan kir kene te kone gorka kene ka wolat ano de they mal there way they implement so chai gu General Simon Gadu Jwel no okay we mean that Dr. Machar chi mat kene kir mi cho general wi ke juba but kire jen logo bi mal be bene jen mu ko len man tama right kono tama chi taye dan chi General Simon Gadu Jwel che jen ja ka kuma SPLA yo ano jo no jen the same tactic use ke kir mi yadi che nyoko mi use man tama so jen mu ko la mat ke the good news is that
chika nyoka muluin kan kel chang na men tele official application michigan goro charen mat but joja gwanu nena general Simon Gadui dual chide ni ke chigren mat ke jen korpa jude dan la pa jut chai kap kan bonde ni dang rote tone de ni spla yo kitgwang faction kan de ni spla yo tin pin Dr. Yang Macha so janta dan le rode ja mo kon ke general Simon Gadui dual ti ke tungwalung ti adong chala de kir ko daraje gup ke daraje mo ke yo ko daraje kir daraje join na me cha tuok ne ogwa sedan no aduno chi Simon Gadui dual cheka turn down kana dial tone general Simon Gadui dual jene chief of staff ko kuma spla yo atuka ke ronkin dang redo wel ngwane dan gwade cha 2018 peace agreement me cha jatan to logo no bo ke juba kom ke 2018 cha jo no bo ke juba then che gu jeno milat ke meni gore jeno waje kef ke juba ko ne te kan la lechit ke security arrangement kan lat so mo chi general Simon Gadui del che dewe ko ngaje manan lat ke kirmi yadi chwelok you refuse ke 2021 ko 2018 jene kwa ja pon jinde ruwe ke juba chwelok 2021 ana chukira pon choja kwany ala presidential peace advisor and wana money ka gor jeno be Simon Gadui del be nun kaje ko juba ko ngaje Simon Gadui del ram nokke ka ngake je ka ram bum ka na je ne ke ti gede midit che gu jeno ba Simon Gadui del be de moy ka kom do Simon Gadui del cho kwan ala presidential peace advisor chu Simon Gadui del cho je lok je ngaje no ne me te mi de tin te gare mi de tin che kume che gwan ke kum kirmi yadi che gwan no jen gore jen we Simon Gadui del we je kep mi ci Simon Gadui del che chup ko juba tell the other way than all the yenija me chak chuba la to ko juba che de kan chaje yen so ko kwide mo ke 2021 a look de keje to jojo gwano ci Simon Gadui del che rodo watch kamale dane chata we chong ala kume spla ayo kitgwang ke cho achu declare o pay badak wonkin dangro de kel meche jek ke spla ayo commander in Maganis capital state to can announce no chika first by president Dr. Machaten chikana watch ko kume spla ayo ka chukan General Johnson lun chukana kwany ala deputy chukwer nyam chwa General Simon Gadui jol ko gwada kama char chukwera oda chwa General Johnson lun den ga kor chugo nyoko mu kan riak na chu Johnson lun choro da bar ke 2022 ka chukume SPLA yo kitgwang faction marwaike General Simon Gadui jol chu dot la kitgwang faction chuur me choro do le mudien and Johnson lun choro do le michal ka agwelek force mi mo menyi le ne ke kanede kontila located so jentaye dana ci de pingeja ka kore wuri shalke ulo nya cho do nyoko mede rode wuri shalke me ekir mi yadit right now right kontama en wuri shal Johnson lu nya te ku ekir mi yadit nyenye ke kuma spela yo so munyodo di te tarte ka tanawon so right now en Johnson lu de mat ka kon ko jen aramimo menga jen wo shagak kana Simon ke General Simon Gadui jol so janta dan len ngaru den keje men gwalo ngodi ci General Simon Gadui jol ci jen ka made dan ci kana tan tana kuma kirmi yadit right now men ci dot kor karwa da ci dot ne ko baren ga te gari pon mo banu yo ka ku kuma SPLA yo gwan me chaga titin ano logyen mal ko chaga chol kuma United Nation Kennedy Contin la international community ano na kamal ate di cigan kalat gwas me te bano linkari pododien en bana pekon gwatme mi jira ma jidit goro jin bi Nuer Online TV channel abje support ya te mal ban jigari pododien